자, 우리 여덟 번째 시편에 나타난 선교의 지난주 살펴봤습니다. Өнгөрсөн хичээлдэр бид нэр дуулал номонд илчлэгдсэн илгээлтийн талаар суралцсан байгаа. 자, 오늘 거기 이어서 선교적 그 주제들에 대해서 살펴보겠습니다. За, өнөөдөр болохоор илгээлтийн сэдвүүдийн талаар үзэх болно. 자, 일반 계시에 대한 내용들이 있습니다. За, хамгийн эхлээд энгийн илчлэлт гэдэг ойлголт байна. Энгийн илчлэлт гэдэг сэдв. 시편 19편에서 1절에 4절은 가장 잘 알려진 일반 계시에 대한 말씀입니다. За, дуулал номын 19-р бүлгийн 1-ээс 4-р ишлэлийг харах юм бол Бурхны дээр энгийн илчлэлтийн талаар хамгийн сайн илэрхийлж хэлсэн ишлэлүүд байдаг. 자, 한번 읽어주시겠어요? 시편 19편 1절에서 4절입니다. За, дуулал 19-ийн 1-ээс 4-ийг уншъя. Тэнгэр нь Бурхны сүр жавхланг зарлаж, өгтөргүй гарынхан бүтээлийг тунхаглаж байна. Өдрөөс өдөрт тэдгээр нь ярьж, шөнөөс шөнөд мэдлэгийг илчилдэг. Хэл яриа хийгээд үгүй, дууч сонсогдохгүй атлаа. Дуу хоолой нь бүх газарт өгсөн ертөнцийн хязгаарт хүрсэн. Тэдгээрийн дотор Бурхан наранд зориулж майхан барьжээ. 아멘. 아멘. 자, 이 자연을 통한 하나님의 계시는 이 창조주에 대한 이 보편적인 증거입니다. Энэ байгалаар дамжуулан илчилсэн Бурхны энэ илчлэлт нь бүтээгч эзний талаар өгүүлж байгаа, илэрхийлж байгаа нийтлэг түгээмэл нотлохоо юм аа. 자, 이러한 증거는 어느 곳에 있는 인간이든지 다 받을 수 있습니다. За, ийм зүйлийг бол ийм илчлэлийг бол хаана ямар ч газар байгаа хүн бол та бүгдээрээ авч чадах ийм илчлэлт байна. 네, 그러니까 이 일반 계시는 뭐 믿는 사람이든 믿지 않는 사람이든 어떤 사람이든 누구나 다 이 증거를 통해서 하나님을 알 수 있다는 것이죠. Тэгэхээр энэ энгийн илчлэлт гэдэг зүйл бол энэ дэлхийн хаан ч оршин сууж байгаа хүн байсан гэсэн, хэн ч байсан гэсэн, Бурханд итгэдэгч бай, итгэдэггүйч бай, бүх хүмүүсийн авч чадах, харж чадах илчлэлт юм аа, энгийн илчлэлт гэдэг нь. 자, 하지만 우리는 분명히 이 특별 계시, 하나님 말씀을 통해서만 우리는 더욱 분명히 하나님을 알 수 있게 됩니다. Гэхдээ бид нар энэ энгийн илчлэл биш, бүр тэр онцгой илчлэлт болох Бурхны үгээр дамжуулан Бурхныг таньж мэдэх боломжтой. 자, 시편 104편도 이 창조에 나타난 하나님의 위엄의 모습을 열거하고 있습니다. Дуулал 104-р бүлэгч гэсэн тэр бүтээлийн ажилд илэрч байгаа Бурхны сүр жавхлант төр төрхийг тоочж өгүүлсэн байдаг. 24절에 보면은 여호와여 주의 하신 일이 어찌 그리 많은지요? 라고 말씀하고 있습니다. За, 104 дээр аяа эзэн таны үйлс хичнээн их вэ гэсэн. 사실은 여호와 하나님이 모든 일을 다 하시는 것이죠. Миний хэрэгтэй бол эзэн Бурхан бүгдийг нь хийсэн тийм үү? 자, 거기 비록 이 시편 안에 주의 이름을 부르거나 그 이야기의 구원을 담고 있지 않다 해도 자연에 나타난 계시는 하나님의 위대하심과 영광을 가르쳐 줍니다. Тэгэхээр одоо
хэдийгээр одоо эзний нэрийг дуудаагүй ч юм уу яг эзэн гэд онцолж хэлээгүй одоо эсвэл одоо тухайн тухайн өгүүлэмж дотор авралын талаар агуулга байхгүй байсан ч гэсэн энэ байгаль дэлхийгээр дамжуулан илчлэгдэж байгаа тэр бурхны агуу байдал болон яруу алдрыг бид нар тэр байгаль дэлхийгээс суралцж болно. 자, 하지만 이 자연 계시로만으로는 우리가 하나님을 충분히 알 수는 없습니다. Гэхдээ зөвхөн одоо энэ байгалаар дамжуулан бидэнд илчлэгдэж байгаа энэ энгийн илчлэлтээр дамжуулаад бид нар бурхныг хангалттай сайн таньж мэдэж чадахгүй. 자, 그렇다 하더라도 우리는 이 온 우주 만물을 창조하시고 또 다스리시는 이 하나님을 우리가 감사해야 되겠죠. Тэгээ хэдий одоо тийм боловч бурхныг тэгж хангалттай таньж мэдэж чадахгүй ч гэсэн ямар ч зүйлсэн тэр байгалаар дамжуулан өөрийгөө илчлэн харуулж байдаг бурханд талархаас өөр аргагүй юм аа. 자, 그런데 로마서 1장에서는 감사하기는커녕 오히려 이 반역을 한 인간들이 거짓 신들과 또 예, 우상들, 즉 신이 아닌 것들을 경배하게 된다는 것을 말씀하고 있습니다. За тэгээд Ром 1-р бүлгээс харах юм бол тэгж бурханд одоо талархах ёстой байдал харин ч бурхантай тэрсэлдэж бурхныг эсэргүүцэж тэр житгэлэл өөр хуурамч хүрэг болон тэр сийлбэр хурамч шүтээнүүдэд мөргөж үйлчилж байгаа хүн төрлөختний талаар өгүүлсэн байна. 자, 이러한 일반 계시적인 이 주제들이 시편 안에 있다는 것입니다. За тэгэхээр дуулал номонд бол одоо ийм энгийн илчлэлүүдийн талаар маш их өгүүлсэн байдаг. 두 번째는 거짓 종교입니다. За хоёр дахь сэдв нь болохоор хуурамч шашин. 많은 그 시편 가운데서 우상 숭배 사상을 조롱하고 있습니다. 시편을 말씀하시는 거죠? 그러니까 시편 안에서, 예, 시편들 가운데서. За тэгэхээр энэ юу илгээлтийн энэ нөгөө сэдвүүд гэдэг маань дандаа энэ дуулал номонд бид нар түрүүчийн хичээлээр дуулал номонд илчлэгдсэн бурхны тэр илгээлтийн талаар үзсэн бол одоо өнөөдөр болохоор дуулал номонд илгээлттэй холбоотой сэдвүүдийн талаар суралцж байгаа. Тэгэхээр эхлээд болохоор тэр энгийн илчлэлт гэдэг сэдв маш их өгүүлэгдсэн байдаг. Хоёрдугаарт нь хуурамч шашны тухай сэдв маш их өгүүлэгдсэн байдаг. Тэгээд дуулал номон дээр болохоор маш олон шүлгүүд нь хуурамч бурхан одоо мөргөх, шүтэх тэр үзэл санааг одоо илгэлсэн тийм шүлгээд маш их байдаг. 이 시편 135편 이 15절에서 18절의 말씀을 보면은 이 우상들은 이 사람들이 만들었다라고 말씀하고 있습니다. Дуулал 135-ын 15-аас 18-ыг харах юм бол энэ шүтээнүүдийг бол хүн өөрөө бүтээсэн байдаг. Хүний гараар бүтсэн зүйлс байдаг гэдгийг үгүйсдэг. 그래서 그들은 말도 못하고 보지도 못하고 듣지도 못하고 즉 아무것도 아니다라는 것입니다. Хүн бүтээсэн хүний гарын бүтээл учраас тэр хуурамч бурхад бол тэр шүтээнүүд бол ярьж чаддгүй, сонсож чаддгүй, харж чаддгүй, юу ч хийж чаддгүй. Ер нь бол эцэст юу ч биш зүйлс юм аа гэдгийг хэлсэн байна. 따라서 시편에서는 이 우상 숭배가 이 거짓 종교다라고 이렇게 분명하게 말씀하고 있습니다. Тэгэхээр энэ одоо дуулал номын эдгээр ишлүүд бол шүтэх явдал бол нэгэсэндээ хуурамч шашин юм аа гэдгийг тодорхойлсон байдаг. 네, 뿐만 아니라 10계명에서 2계명에서 이 우상 숭배를 분명히 금지하고 있습니다.
Надад бид нэр сайн мэдэх одоо 10 тушаал байгаа. 10 тушаалаа 2 дахь тушаал нь болохоор энэ хуурамч шүтээний талаар одоо хуурамч шүтээ, хуурамч шашин нэг одоо хоригдсан тушаал байдаг. 자, 그리고 시편 31편 6절에 보면은 여기에 하나님께서 이러한 이 거짓 우상 숭배하는 자들을 미워한다. 이렇게 분명히 말씀하고 있습니다. Мөн дуулал 31-ийн 6 дугаар эшлэлээс харах юм бол тэгээ Израильчүүдийн дундаас энэ хуурамч шашинд итгэгч, хуурамч шүтэн шүтэгч бурхан жигшдгээ, үзэн яддаг гэдэг тухай үгэлсэн байдаг. 그래서 이 시편 기자는 이러한 우상 숭배자를 미워하고 여호와를 의지하겠다라고 신앙을 견고히 하고 있습니다. Тэгээд уг дуулыг бичигч нь ийм одоо шүтэн шүтдэг хүмүүс, шүтэн шүтэгчдийг жигшиж, үзэн ядаж зөвхөн эзэн бурханд үйлчлэх болноо. Эзэн бурхандаа хүндлэл мөрөглийг өргөх болноо гэж. 자, 이 우상 숭배는 열방의 거짓된 숭상들 중에 일면입니다. 하나입니다. За энэ шүтэн шүтэх явдал нь бол одоо энэ бусад улс үндэстнүүдийн тэр хуурамч шүтлгүүдийн нэг хэлбэр юм. 이 우상들은 무능한 이 신들이고 아무 가치 없는 것에 불과합니다. Энэ шүтээнүүд бол ерөөсөө ямар ч хүч чадал байхгүй, бас ямар ч үнд сэнгүй зүйлс гэдэг. 그래서 시편 96편 5절에도 이 우상들은 다 헛것이다. 이렇게 분명히 말씀하고 있습니다. Дуулал 96-гийн 5 дээр ч гэсэн шүтээнүүд бол юу ч биш юм аа гэдэг тухай өгүүлсэн. 자, 그래서 이 시편 기자는 이 참된 종교와 이 거짓 종교를 대비시키고 있습니다. За тэгээд цаашлаад энэ дуулыг бичигч маань жинхэнэ шашин ба одоо хуурамч шашин хоёрыг хооронд нь харьцуулж өгүүлсэн байдаг. 그래서 시편 97편 7절 말씀에도 여호와를 이 섬기는 자, 또 다른 신을 섬기는 자를 이렇게 대비하고 있습니다. Дуулал 97-гийн 7-ыг харах юм бол эзэн бурханд үйлчлдэг хүмүүс болон өөр бусад бурхтад үйлчлдэг хүмүүсийг мөн хооронд нь харьцуулж өгүүлсэн байна. 자, 결국에는 이 다른 신을 섬기는 자들은 다 수치를 당하게 된다. 이렇게 말씀하고 있습니다. Тэгээд тэндээс харах юм бол өөр бурхтад үйлчлдэг хүмүүс бол эцэстээ ичгүүр готом шиг болох болно гэж өгүүлсэн. 자, 따라서 모든 존재는 홀로 모든 민족의 경배를 받으시기 합당하신 여호와를 경배하기 위해서 소집되고 있습니다. Тэгээ энэ дуулал дээр харах юм бол энэ газар дэлхий дээр оршиж байгаа бүхий л энэ оршихуй хүн амьтан бүгд цорын ганц тэр бүх үндэстнээс цор ганцаараа хүндэтгэл мөрөглийг авахд зохистой эзэн бурханд хүндэтгэл мөрөглийг өргөхийн тулд цуглан ирж байгаа тухай өгүүлдэг. 자, 다시 한번 강조하지만 여호와 외에는 다른 신은 없습니다. Дахин онцолж хэлэхэд эзэн бурхнаас өөр ямар ч бурхан байхгүй. 자, 또한 우리가 이 우상이라는 표현이 우리가 여기서 물론 다른 신들에 대해서 이렇게 얘기할 때 우상이라고 우리가 말을 하죠. Тэгэхээр бид нар одоо энэ Библиэрээс дуулуудаас харах юм бол бусад бурхад тийм ээ эзэн бурхнаас өөр бусад бурхтыг одоо шүтэн гэж нэрлээд байгаа.
자, 뿐만 아니라 이 우상이라는 것은 하나님보다 더 사랑하는 것이 우상이 될 수 있습니다. Гэтэ зөвхөн үүгээр зогсохгүй бурхнаас илүү хайрлаж байгаа юм бүхэн бурхны хувьд бол шүтэн болж 다시 болох 말, магадлалтай. 다시 말하면 내가 돈을 하나님보다 더 사랑한다. 그러면 그 돈이 우상이 되는 겁니다. Өөрөөр хэлэх юм бол хэрэв би бурхнаас илүү мөнгийг хайрлаж байгаа юм бол тэр мөнгө бол миний хувьд юу шүтэн болж иж болох юм. 자, 거기에 다 적용할 수 있어요. 즉, 하나님보다 나를 더 사랑한다. 그러면 내가 우상이 되는 겁니다. Тэр яг ийм одоо маягаар бид нар өөрсдөө ч гэсэн хэрэгжүүлэлт хийж болно. Ер нь бурхнаас илүү би юуг хайрлаж байна? Тэрэнд юунд дуртай байна тий? Тэр болгоно нь одоо миний шүтэн болж байгаа гэсэн үг юм. 자, 저와 여러분들은 분명히 우리가 다른 어떤 형상을 만들거나 그런 우상들을 우리가 분명히 섬기지는 않죠. Тэр та бид нэр бол мэдээж одоо өөрсдөө өөрсдөө гараар алт мөнгөөр юм уу эсвэл хөрөг зургаар одоо гээд өөр бурхан тийм ээ одоо өөр хуурамч бурхан шүтэн мүтэн стилж бариад хийгээл зураад байхгүй шүү дээ. 자, 하지만 하나님보다 무언가 더 사랑하는 것이 있다면 그것이 우상이 될 수 있다라는 점을 잘 기억하면 좋겠습니다. Гэхдээ бурханаас илүү ямар нэгэн зүйлийг хайрлаж авах юм бол өөр ямар нэгэн зүйлд илүү дуртай байх юм бол тэр нь миний хувьд шүтэн болох боломжтой. 자, 그 다음 이 주제는 열방, 이방 나라에 대한 에, 이 주제들이 있습니다. Дараагийн сэдв нь болохоор үндэстнүүд гэдэг сэдв. Мөрөөр харин үндэстнүүд. 이 열방에 대한 언급이 이 시편 이곳저곳에 많이 있습니다. Үндэстнүүдийн тухай дурдсан хэсгүүд бол дуулал номонд хаасайгүй байдаг. 시편 18편 49절에도 보면은 내가 열방 중에서 주께 감사한다. 여기 이제 열방 이렇게 언급하고 있습니다. Дуулал 18:49 дээр ишлээс хавтах юм бол би үндэстнүүдийн дундаас эзэнд талархлыг өргөнө гэсэн байгаа. үндэстнүүдийн дундаас. 자, 시편 22편에서도 이 다윗이 이 27절, 시편 22편 27절에서도 여기서 다윗이 이 당당하게 이 말씀을 하고 있습니다. Мөн дуулал 22-ийн 27 дугаар ишлэл дээр Давид биш зоригтойгоор тунхаглаж байгаа. 여기에 열방의 모든 족속이 주의 앞에 경배한다 이렇게 말씀하고 있어요. Юу гэж тунхагласан бэ гэхээр бүх үндэстнүүдийн овгууд эзний өмнө хүндлэн мөргөх болно гэсэн. 자, 이러한 말씀을 우리가 보게 될 때 하나님은 이 세상 모든 사람들을 다 이렇게 다스린다라는 것을 우리가 알 수 있습니다. За энэ мэтчлэн дуулал намын эдгээр одоо ишлүүдийг харах юм бол Бурхан энэ дэлхийн бүх одоо үндэстнүүдийг захирдаг юм а гэдгийг бид харж байна. 뿐만 아니라 아브라함에게 하신 그 언약, 그, 그 언약에 대한 말씀도 잘 나타나 있습니다. Зүгээр мөн одоо Авраамтай байгуулсан гэрээний талаар ч гэсэн эдгээр ишлүүдэд дурдсан байдаг. 그래서 땅 위의 모든 족속들이 이 회심하게 될 것을 예언하며
또 선교의 대사명을 예견하는 위대한 이 선교적 비전이 이 시편에 담겨져 있습니다. За түүгээр зогсохгүй газар дэлхий дээрх бүх овгууд зүр сэтгэлдээ нь эзэн лүү эргэх болно гэдгийг иш үзүүлэхийн хамт тэр илгээлтийн тэр үүрэг даалгавар илгээлтийн тэр захирамжийг бас урдаас ингэж илэрхийлсэн маш ахуй тийм илгээлтийн алсын гараа бас энд дуулал номонд байдаг. 자, 그래서 시편 47편 7절 9절에 여기에 대한 내용이 잘 들어 있는데요. Дуулал 47-гийн 7-9 дэх эшлэлээр энэ талаар маш сайн тодорхой өгүүлсэн байдаг. 여기서 열방의 방백들이 모이게 되고 아브라함의 하나님의 백성이 된다 이렇게 말씀하고 있습니다. Тэгвэл 47-гийн 7-оос 9-ийг харах юм бол бүх улс үндэстнүүдийг бурхан захиран ариун сүнсэдээ залардаг. Улс үндэстнүүдийн ноёд нь Авраамийн бурханы ард түмэнтэй хамт цугларчээ гэсэн байна. 그러니까 따라서 하나님은 이 땅의 모든 민족들 가운데서 아브라함에게 하신 그 언약을 그 모든 민족들에게서 이루신다는 말씀입니다. За энэ нь юг илэрхийлж байгаа гэхээр бурхан Авраамд өгсөн тэр амлалт Авраамтай байгуулсан тэр гэрээг энэ дэлхийн бүх улс үндэстнүүдийн дунд хэрэгжүүлэх болно гэдгийг нь илэрхийлж байгаа. 자, 또 우리가 시편 86편에 보면은 이 여호와를 이 섬기는 것이 널리 이렇게 알려져 있음을 우리가 볼 수 있습니다. За мөн дуулал 86 доор бүлгээс харвал эзэнд үйлчлэх нь газар дэлхий дээр түгээмэл болсон тухай өгүүлсэн байдаг. 그래서 여기 86편 이 9절에도 표현을 보면은 모든 열방이 와서 주의 앞에 경배한다 이렇게 말씀하고 있어요. 86-гийн 9-ыг харах юм бол аяа эзэн таны бүтээсэн бүх улс үндэстэн ирж таны өмнө мэхиж таны нэрийг алдаршуулна гэсэн байна. 자, 여기서는 우리가 분명히 그 택한 백성들을 말씀하는 거겠죠. 그 이방인들 가운데서 이 택한 백성들. Тэгээд таны бүтээсэн бүх улс үндэстэн ирж таны өмнө мэхиж таныг алдаршуулна гэж байгаа тийм ээ. Энэ бүх улс үндэстэн гэдэг нь бол мэдээж тэр бүх улс үндэстний бүх хүмүүсийг гэсэн үг биш харин тэр улс үндэстнүүд дундаас бурханд сонгогдсон хүмүүсийг хэлж байгаа гэдгийг бид нар ерөөсөө мартаж болохгүй. 자, 따라서 이 시온, 우리가 예루살렘을 또 시온이라 이렇게 부르는데 이 시온은 이스라엘 민족만을 위한 예배처가 아니다라는 것을 우리가 알 수 있습니다. За мөн одоо Сионы талаар маш их өгүүлдэг тийм ээ. Тэгээд энэ Сион гэдэг маань болохоор зөвхөн Израиль үндэстэнд зориулсан тэр мөргөлийн газар биш гэдгийг бид нэр бас санах хэрэгтэй. 이 시온이란 말은 이 신약 시대에는 이 교회를 뜻합니다. 교회. Сион гэдэг энэ үг бол одоо шин гэрээний эрен үед бол чуулганыг хэлж байгаа гэдгийг ойлгоорой. 따라서 이 시온으로 이방인들이 나오게 된다라는 이러한 말씀이 시편에 많이 기록이 되어 있다는 것입니다. За тэгээд тэр утгаараа энэ Сион руу үндэстнүүд ирэх болно. Үндэстнүүд Сион руу цуглах болно гэсэн утгатай илэрхийллүүд дуулал номон дээр маш олон удаа гардаг. 자, 그래서 하나님은 처음에는 이스라엘 백성들을 먼저 택하셨죠. За тийм харах юм бол бурхан эхлээд бол Израиль үндэстнийг сонгосон. 그리고 하나님은 그 열방 가운데에서도 하나님의 택한 백성들을 부르셔서 하나님은 모든 그러한
민족들 가운데에서 왕으로 이렇게 나타나실 것을 말씀하고 있는 것입니다. За тэгээд Израилаар дамжуулан бүх улс үндэстнүүдийн дунд байгаа өөрийн сонгосон ард түмэн, өөрөөр хэлбэл Бурхан сонгогдсон тэр ард түмнээр дамжуулан энэ дэлхий дээрх бүх улс үндэстнээс Бурхан алдрыг авах болно гэдэг тухайг хэлсэн байдаг. 자, 그러한 나라, 그러니까 하나님의 나라인데 그러한 나라가 이제 메시아가 오심으로 이제 그러한 나라가 이제 세워진다라는 것을 이 구약 시대에는 그걸 이제 소망한 것입니다. Тэгэхээр яг тийм одоо тэр үндэстнүүдийн дундаас Бурхан сонгогдсон Бурханы ард түмэн одоо ялгараад гараад ирнэ шүү дээ. Тэгээд бүх улс үндэстнүүдийн дундаас Бурхан сонгогдсон тэр хүмүүс буюу Бурханы ард түмнээс бүрдсэн хаанчлал. Өөрөөр хэлэх юм бол Бурханы хаанчлал Месиягийн ирэлтээр дамжуулан энэ дэлхий дээр байгуулагдана гэсэн тийм одоо хүсэл найдвар бол энэ хуучин гэрээний үед байсан гэдгийг энэ дуулал номонд илчилсэн байна. 자, 그래서 이 시편에서 이 메시아를 이 대망 이 주제가 굉장히 중요한데요. 이 시편에 많이 나타나 있습니다. За тэгэхээр дуулал номон дээрх энэ эхлэлттэй холбоотой маш олон юм чухал сэдвүүд байгаагийн дотроос хамгийн маш чухал гэж хэлж болох нэг сэдв нь бол Месиягийн тухай найдвар гэдэг сэдв байна. Дуулал номон дах Месиягийн тухай найдвар. 시편 110편 이 시편을 우리가 이 메시아 예언장이다라고 이렇게 부릅니다. Дуулал 110 дугаар бүлгийг болохоор бид нар Месиягийн үзэл санааг илэрхийлсэн бүлэг гэж ер нь 뿐만 아니라 이 시편 72편도 마찬가지인데요. 다시 말씀해 주실래요? 시편 72편도 이 메시아 사상이 있는 그러한 이 선교적인 이 시편이라 볼 수 있습니다. Дуулал 72 дугаар бүлгийг ч гэсэн бид нар харах юм бол энэ Месиягийн тухай өгүүлсэн үзэл санааг илэрхийлсэн бүлэг гэж хэлж болно. 자, 그래서 이 시편 110편에서는 이방 이 살렘 왕이 등장합니다. 이방 살렘 왕. За тэгээд харь үндэсний одоо нэг Салемийн хаан гэдэг тийм одоо нэг хүний тухай 자, 그 110편 4절에 보면은 너는 멜기세덱의 반차를 쫓아 영원한 제사장이라 하셨도다라고 했습니다. 몇 절이요? 시편 110편 4절. Дуудал 110-ын 4-ыг харах юм бол Мелхиседекийн хэрэгмийн дагуу тахилч гэж хэлсэн байна. 자, 이 말씀 뭐냐면 이 메시아가 이방 살렘의 왕이다라는 이 의미가 있습니다. Мелхиседекийн хэрэгмийн дагуу чи мөнхийн тахилч юм аа гэсэн байна. Энэ нь болохоор одоо Салемийн хаан гэсэн утгатай. 뿐만 아니라 지극히 높으신 하나님의 제사장이며 또 참되고 의로운 열방의 대표자이다. Түүгээр зогсохгүй жинхэнэ бурхны хамгийн дээд бурхны тахилч тэгээд жинхэнэ бөгөөд зөвхт үндэстнүүдийн төлөөлөгч гэсэн утгатай. 자, 그래서 이 멜기세덱과 이 메시아를 연관시키고 있습니다.
지금 그 시편 오, 네네. 110편의 110편과 말씀이, 예, 예. тэгээд дуулал дээр 110 дээр л яриад байгаа шүү тийм ээ. Тэгээд Мелхиседек эндээс харах юм бол энэ Мелхиседек болон Месиа гэдэг одоо энэ хоёр ойлголтыг хооронд нь ингэж холбож өгсөн байгаа. 자, 이 멜기세덱은 하나님의 소유가 되고 또 하나님의 계시의 빛을 받은 이 비아브라함적 전통에 속한 자들을 대표합니다. 그러니까 이방인들을 대표합니다. Тэгэхээр Мелхиседек гэдэг одоо хүн Мелхиседек гэдэг одоо нэр нь болохоор Бурхны өмч болж Бурхны эзэмшил болж Бурхны илчлэлтийн гэрлийг авсан Авраамийн удмын бус хүмүүсийг төлөөлж илэрхийлсэн байдаг. Мелхиседек нь болохоор 이 멜기세덱은 아브라함 이 이스라엘 계보 밖에 있는 이 열방 세계에 속한 인물입니다. 이 멜기세덱이. өөрөөр хэлбэл Мелхиседек болохоор Авраамийн одоо уламжлалын дагуу биш. Өөрөөр хэлбэл Авраамийн Авраамтай мах цусан төрлийн одоо холбоо ерөөсөө байхгүй. Түүнээс гадуурх өөрөөр хэлбэл одоо харь үндэстнүүдийн дундах Бурхны эзэмшил болсон ард түмнүүдийг илэрхийлдэг. 자, 그런데 성경은 이 멜기세덱이 제사장이며 왕이다라고 이렇게 말씀하고 있는 것입니다. Гэхдээ Библиэд хэлэхдээ тэр Мелхиседекийг бол тахилч бөгөөд хаан гэсэн байгаа. 따라서 그렇게 이제 멜기세덱을 설명한 이유가 온 인류의 왕이시고 지극히 높은 제사장이신 그리스도를 예표하기 때문에 예, 그렇게 설명을 드린 것입니다. Тэгтээ энэ Мелхиседекийг одоо Салемийн хаан тэгээд бас хамгийн дээд Бурхны тахилч гэж ингэ нэрлсэн явдал нь яагаад тэгж нэрлсэн бэ гэхээр төгс хүчит Бурхны илгээх тэр Месиягийн загвар Месияг төлөөлсөн загвар болдог учраас инхүү тайлбарсан байдаг. 자, 그런 의미에서 우리가 멜기세덱을 잘 기억하면 좋습니다. Энэ утгаар нь бид нар Мелхиседекийг ерөөсөө одоо мартаж болохгүй, орхигдуулж болохгүй. Үргэлж одоо санаж явах хэрэгтэй. 자, 그리고 시편 72편에서는 이 메시아가 이제 이상적인 통치를 하고 또 그를 섬기기 위해서 열방이 그에게로 나와 올 것을 말씀하고 있습니다. Дуулал 72 дугаар бүлгийг харах юм бол Месиа одоо энэ дэлхийн ертөнцийг гайхамшигтайгаар удирдан захирах болно. Тэгээд үндэснүүд түнлүү ирж түүнийг хүндлэн мөрөх болно гэдэг тохиолдсон. 그리고 이 시는 온 열방을 축복하고 그리고 여호와의 영광으로 온 땅을 이 충만케 예, 하실 그러한 이 하나님의 왕국이 이제 오게 될 것을 고대하는 내용입니다. За мөн энэ 72 дугаар бүлэг нь бүх үндэснүүдийг өрөөх тухай мөн Бурхны яруу алдар бүх газрыг дүүргэх тухай цаашлаад Бурхны хаанчлал энэ газар дэлхий дээр байгуулагдах тухай найдварын тухай шүлэг байдаг. 자, 이 시편 2편에서는 또 이 메시아가 이 버림받을 것이다 라는 말씀이 기록이 되어 있습니다. 이 편요? 네, 시편 이 편. 2편.
За дуулал 2 дугаар бүлэг дээр Месиагийн талаар өгүүлэхдээ түүнийг одоо орхигдох болон хаягдах болно гэдэг тухай өгүүлсэн. 그래서 결국 22편에, 시편 22편에 보면은 이제 이 고난을 받으시죠. За дуулал 22 дугаар бүлэг дээр болохоор Месиагийн идлэг дээр зовлонгийн тухай дүрсэлж өгүүлсэн байдаг. 여기 우리 잘 아는 말씀이죠. 시편 22편 1절에 어찌하여 나를 버리셨나이까? 이 말씀 기억나시죠? За дуулал 22-ийн 1 дээрээс гарах юм бол та юунд намайг орхино вэ гэсэн байдаг. 자, 이렇게 예, 버림을 받으시고 결국 십자가에 달려 죽게 되셨습니다. За тэгээ Месиа маань одоо энхүү орхигдоод янз бүрийн элдвийн дээр одоо зовлон гэлээд эцэст нь загалмай дээр цовдлогцсон. 자, 그러나 이 두 시편은 모두 이 메시아의 궁극적인 승리를 보여주고 있습니다. За хэдийгээр одоо энэ дуулал 2 дугаар бүлэг болон 22 дугаар бүлэг нь Месиагийн зовлон түүний одоо бурханд орхигдож хаягдах тухай өгүүлсэн байдаг ч гэсэн эцсийн эцэст энэ хоёр дуулал маань хоёулаа түүн Месиагийн ялалтыг илэрхийлж харуулдаг. 자, 그래서 결국에는 그 열방들에게 예, 이 그러니까 열방을 그리스도께서 이 열방을 그의 유업으로 어, 받게 됩니다. 그리스도께서. Энэ бүхний үр дүнд Христ энэ үндэстнүүдийг өөрийн өв эзэмшил болгож авах болно. 예, 그 시편 2편 8절에 말씀하고 있는데요. Дуулал 22-ийн 8 дээр энэ тухай өгүүлсэн байгаа. 이 땅끝을 그의 소유로 주님의 소유로 이제 받게 된다는 것입니다. Яг үндэстнүүдийг өв болгож дэлхийн хязгааруудыг ч эзэмшил болгож өгнө гэж хэлсэн. 예, 주님이 고난을 받아야 했지만 그러나 열방의 모든 족속이 그에게로 돌아오게 된다는 것입니다. Хэдийгээр эзэн ийм их зовлон эдэлж нас барах боловч эцэст тэрээр энэ улс үндэстнүүдийг дэлхийн хязгааруудыг ч гэсэн өөрийн эзэмшил болгож авах болно гэдэг тухай хэлжээ. 예, 그리고 그분의 다스림을 이제 받게 된다는 것입니다. Бүх үндэстнүүд үүнд захирагдах болно гэдгийг бас өгүүлсэн байна. 시편 22편 28절에 보면은 나라는 여호와의 것이다라고 말씀하고 있습니다. Дуулал 22-ийн 27-г харах юм бол үндэстнүүд эзний хэмаа гэж хэлсэн. 이 시들에 예언된 이 그리스도의 이 순환은 특히 고통받는 자들에게 굉장히 위로가 되죠. Тэгэхээр эдгээр ишлүүдэд дууллуудад өгүүлсэн энэ агуулгуудыг харах юм бол ялангуяа одоо зовлон эдэлж байгаа итгэгч нар тийм ээ янз бүрийн асуудал бэрхшээл дунд байгаа зовлон эдэлж байгаа Христ итгэгчдэд маш их тийм одоо тайтгарал бас найдварыг төрүүлдэг. 자, 이 시편에 나타난 이 고난에 대한 것은 이 시편 자신에 대한 고난이었죠. 시편 자신에 대한 그러니까 고난. 시편을 쓴 이 기자가 당한 경험들입니다. Тэгээд дуулал номн дээр одоо өгүүлж байгаа энэ янз бүрийн одоо бас зовлон тийм ээ гуниг гэх мэтчлэн одоо тэдгээр зүйлсийн талаар бичсэн байдаг. Тэгээд тэр нь болохоор тэр тухайн дуулыг бичигч тийм ээ тэр дуулыг бичсэн хүний өөрт нь тохиолдсон тэр зовлон гунигийн талаар өгүүлж байгаа. 하지만 이 고난과 구원에 대한 이 경험은
이 장차 오실 이 그리스도 메시아를 보여주는 것이죠. Гэхдээ тухайн хүнд тохиолдсон зовлон гашуу тэр шүлэгч одоо өөрөө ингээд илэрхийлсэн байгаа шүү дээ. Гэхдээ хэдийгээр тухайн хүн тохиолдсон гуниг зовлон бас тэндээс одоо хэрхэн эзэн одоо аварч байгаа тухай өгүүлсэн агуулга ч гэсэн энэ нь одоо хожим ирэх Христийн тэр эдлэх зовлон ба бас түүний үзүүлэх авралын тухай иш үзүүлсэн дуулууд юм аа. 자, 그렇기 때문에 이 내용들은 오히려 우리에게 더욱 이 소망을 주고 또 믿음을 견고하게 합니다. Тийм учраас энэ дуулал номын энэ шүлгүүд бол бидэнд тайтгарлыг бас найдварыг өгдөг. 자, 그리고 이 그리스도의 의로우신 통치의 특성은 이 하나님의 왕국에 대해 묘사하고 있는 또 몇 편의 시에서 잘 나타나 있습니다. Бидний итгэлийг бэхжүүлж өгдөг. За тэгэхээр Крие 의로우신 통치. 그러니까 메시아гийн одоо тэр зөвхт засаглалын тэр онцлогуд нь Бурхны хаанчлалын талаар өгүүлж дүрсэлсэн байгаа. За төрлөөрэй. Communication 통치 гэсэн маань. За Бурхны тэр зөвхт засаглалын онцлогуудыг илэрхийлсэн хит хитэн одоо тийм дуулал байдаг. 예, 그러니까 이 시편 가운데서 그리스도의 의로운 통치하는 그러한 이 부분이 이 하나님 왕국에 대해서 잘 묘사하는 시들이 있다는 말씀입니다. 네네. 네네. 자, 오늘의 선교를 위한 이 시편의 적용을 말씀하겠습니다. За тэгэхээр нөгөө одоо дуулал номон дох одоо эдгээр илгээлттэй холбоотой эдгээр дуулуудыг өнөөдөр бид нар одоо хэрхэн хэрэгжүүлж болох вэ гэдэг талаар яриа. 자, 이 시편은 이 교회 선교에 있어서 무한한 가치를 지니고 있습니다. Өөрөөр хэлбэл өнөөгийн илгээлтэд дуулал номыг хэрэгжүүлэх нь гэж гарчиглаж болох юм. За дуулал номон дох одоо чуулганы илгээлтийн хувьд дуулал ном бол чуулганы илгээлтийн хувьд хязгааргүй их одоо үн цэнтэй ном юм аа. 자, 그래서 이 시편에 특별히 이 관련을 가진 이 교회가 맡은 이 선교적 이 책임에 이 세 가지 측면이 있는데 이 영적 갱신, 그리스도의 양육, 그리고 새신자들을 위한 예배를 통한 경배로 이렇게 구성되어 있습니다. 이 세 가지. Тэгэхээр дуулал номтой холбоотой чуулганы тэр илгээлтийн үүрэг хариуцлагын тухай 3 одоо гол ойлголт байдаг. За тэгэхээр дуулал номонд одоо илчлэгдсэн гэсэн үг шүү дээ. Дуулал номонд илчлэгдсэн чуулганы илгээлтийн үүрэг хариуцлагын одоо 3 онцлог нь юу вэ гэхээр нэгдүгээр нь болохоор сүнсний одоо шинжилэлт, хоёр дахь нь болохоор сүнслэг шинжилэлт, хоёр дахь нь болохоор Христ итгэгчдийн боловсрол гэх юм уу? Христ итгэгчдийг сургаж бэлтгэх. Гуравт нь болохоор шинэ итгэгчдийг шинэ итгэгчдэд зориулсан мөрөглөөр дамжсан хүндэтгэд. Энэ яасан юу? 새신자들을 위한 예배를 통한 경배 이게 네네. 무슨 뜻이에요?
그러니까 이 세신자, 이 뒤에서 이 설명을 할 거거든요. 뒤에서 이제 설명하는데, 이제 세신자들에게 이제 예배를 통해서 이제 그들을 이제 이 자라나게, 이렇게 자라나게 한다. 이제 그런 의미가 있거든요. 음. 이- За энэ за гурав дахь нь болохоор энэ мөрөглөөр дамжуулан шинэ итгэгчид одоо суралцах гэх юм уу да нэлээ эвгүй юу бичиж. 그러니까 За ямар ч юм нэг дахь нь болохоор 시편을 예배에 사용하는 거예요. 시편을 예배에 사용하는 걸 말하는 거예요. 예. энэ дуул нэг ясандаа одоо энэ дуулал номыг тэр мөргөлдөө ингэж ашигласнараа тэр шинэ итгэгчд ч гэсэн одоо тэр бурхныг зөв хөндлөн мөргөхт нь туслана гэсэн ийм утгатай гинэ. Нэгдүгээр сараас сүнслэг сэргээлт, хоёр дахь нь сүнслэг шинжилэлт, хоёр дахь нь Христ итгэгчдийн одоо сургаалт, гурав дахь нь болохоор дуулал номоор дамжуулан одоо шинэ итгэгчдийг мөргөлд сургах, заад сургах гэх юм да. 그러니까 이제 이 시편이 이 세 가지를 이제 시편 안에서 이 세 가지에 대한 것을 이제 도와준다는 거죠. 이 시편을 통해서 이렇게 영적 갱신과 그리스도의 양육과 또 예배 가운데서 이 시편을 잘 활용할 수 있다. Дуулал номыг бид нэр одоо өнөөдрийн энэ илгээлттэй яаж ашиглаж болох вэ? Одоо яаж хэрэгжүүлж болох вэ гэдэг талаар ярьж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр одоо чуулган илгээлт одоо хийхтэй холбоотойгоор бол дуулал номын одоо үнц нь бол хязгааргүй юм аа гэсэн тийм ээ. Ялангуяа тэр дундаас чуулганы тэр үүрэг хариуцлага талаас нь ярих юм бол энэ гурван зүйл дээр дуулал ном бол маш их одоо тийм тус болдог. Маш их ач холбогдолтой байдаг. Тэр гурван тал нь юу гэхээр сүнсний шинжилэлт, Христ итгэгчдийг одоо зааж сургах, мөн шинэ итгэгчдийг одоо мөргөлд одоо суралцахад бол дуулал ном маш чухал ач холбогдол үзүүлдэг. 네. 자, 여기서는 이제 이 시편을 우리가 어떻게 하면 잘 이 적용을 할 수 있을까? 또 선교적인 측면에서 세 가지를 이제 말씀하고 있습니다. Тэгэхээр бид нар өнөөдөр одоо өөрсдийнхөө дэлгээлтэнд тийм ээ яаж одоо энэ дуулал номыг сайн гэж ашиглаж болох вэ гэдэг тал дээр гурван зүйлийг ярьсан. 이 첫 번째가 이제 영적 갱신. 예, 다시 말하면 예, 새롭게 되는 거죠. Эхнийх нь болохоор сүнслэг сэргэлт, шинжилэлт, сүнсний шинжилэлт. 우리 신앙이 처음에 머물러 있으면 안 되고 계속 이 성장해야 된다는 것입니다. Бидний одоо итгэл үнэмшил бол анх байсан тэрл төвшөндөө байгаад иж болохгүй. Байнга одоо шинжлэгдэж хөгжиж ахиж дэвшиж байх хэрэгтэй. 우리가 이제 교회에 다니게 되면 이제 회심하게 되죠. 그것은 이제 이 시작입니다. Эхлээд бид нар одоо чуулганд явж эхлэх тэр үед бол бидний зүрх сэтгэл эзэн лүү ингээ нөгөө урдын гим нүгэлтэй замаа орхоод эзэн лүү бидний зүрх сэтгэл эргэдэг байгаа. За энэ бол бидний юу юм 그리고 우리가 이제 이 믿음이 эхлэл юм. 자라나야 되겠죠. За ингээд итгэлийн амьдралаар амьдарч эхэлсэн болвол цаашдаа одоо тэр итгэл маань өсөж явах ёстой. 이 자라나지 않게 되면은 우리의 신앙이 이 기계적이게 됩니다. 기계적. Хэрвээ бид нар итгэл өсөхгүй байгаад ах юм бол энэ итгэл үнэмшил маань одоо
ямар нэгэн тийм машин техник шиг л болж хувирдаг. 그리고 하나님께서는 그, 이 생명이 이 자라나게 하듯이 우리 믿음도 또한 자라나도록 그렇게 하십니다. Тэгэхээр амьд биет бол байнга өсөж байдаг. Тэгээ амьд биетийн гол онцлог бол өсөж байдаг, өсөж өвчөж байдаг явдал юм. Түүнтэй адилхан бурхан ч гэсэн бидний итгэл үнэмшлийг байнга өсөж байгаасай гэж хүсдэг. 자라난다는 것은 예수님을 닮아가는 것이고, 그리고 우리가 더 거룩하게 변화되는 것이죠. Итгэлээр өснө гэдэг нь юу хэлж байгаа юм бэ гэхээр бид нэр Есүс Христийг улам дуурайж, Есүс Христтэй улам адилхан болохыг хэлж байгаа мөн илүү одоо ариусгахыг хэлж байгаамаа. 자, 그래서 전에는 우리가 하나님 말씀을 잘 순종하지 못했는데, 이젠 점차적으로 순종하게 됨으로써 우리가 이제 믿음의 열매를 하나하나씩 이제 맺게 된다는 것입니다. За тэгээ урд нь бол бид нар Есүс Христэд дуулуургүй байсан бол ингэж итгэл маань өснөөрөө Есүс Христэд улам дуулууртай болж түүнийгээ дагаад бас итгэлийн үр жимсийг олноор нь боловсруулж ургуулахыг хэлж байгаа. 자, 그래서 시편 115편에 보면은 하나님의 백성 앞에서 이 양자, 그러니까 두 가지 중에서 하나를 택해라, 이런 상황에 대해서 말씀하고 있습니다. За зөвлөл 115 дугаар бүлэг дээрээс харах юм бол Бурхны ард түмэнд одоо хоёр сонголтоос аль нэгийг нь сонгох тухай өгүүлсэн байна. 자, 그래서 그 두 가지가 하나는 우상에게 경배를 하든지 또 하나는 여호와를 전심으로 섬기든지 이 둘 중에 하나를 선택해야 된다. 이렇게 말씀하고 있습니다. За тэр сонголт хийх ёстой хоёр нөхцөл байдал нь юу вэ гэхээр нэг нь хараа тэр юу шүтэн хөрөн шүтэнд мөрөх юм уу эсвэл эзэн бурханд чин сэтгэлээсээ бүх сэтгэлээрээ үйлчлэх юм уу? Энэ хоёрын аль нэгийг сонгоо гэсэн байна. 우리도 삶 속에서 선택에 항상 그 앞에 놓여져 있죠. 하나님 말씀을 순종할 것이냐, 하지 않을 것이냐, 이 선택의 문제가 항상 있습니다. Бидний амьдралд ч гэсэн үргэлж одоо ийм сонголт байдаг. Сонголт хийх шаардлага гардаг. Бурхныг дагах уу эсвэл шүтэнийг дагах уу гэсэн ийм хоёр сонголтыг заавал хийх хэрэгтэй байдаг. 자, 그러므로 이 시편에서는 우리의 이 실제적인 이 삶에서 하나님의 백성을 이 죄무장 이 시키는 거, 이것이 이 하나님의 이 선교의 본질적인 이 측면이었다는 것을 말씀해주고 있습니다. Тэгэхээр ингээд 이 시편 전체를 말씀하시는 거예요? 115편을 말씀하시는 거예요? 그러니까 그렇죠. 이 부분에서 그러니까 우리 영적 갱신에 대한 지금 요 부분에 대한 말씀하고 있죠. 예. За тэгэхээр дуулал номын одоо энэ шүлгүүдийг харах юм бол ялангуяа одоо бид нар сүнслэг шинжилэлт гэдэг талаас нь ярьж байгаа. Тэгээ бидний бодит амьдралын нөхцөл байдлууд дээр бурхан өөрийнхөө арт түмнийг дахин зэвсгэлэх нь бурханы тэр илгээлтийн үндсэн тийм шаардлага маа гэдгийг сануулж өгдөгөө. 자, 우리가 그냥 명목적인 기독교, 그러니까 이름만 기독교인 거예요. 이것은 교회의 불행입니다. Тэгээ өнөөдрийн чуулганы хувьд болохоор хамгийн эмгэнэлтэй зүйл нь юу вэ гэхээр нэр төдий Христ итгэл. Өөрөлдвөл одоо Христэд итгэгч
гэсэн нэр зүгэл явахыг хэлж байгаа. 자, 믿음은 있는데 믿음의 역사가 없는 거죠. 그러니까 살아 있지 않은 것입니다. Өөрөөр хэлбэл одоо тэр итгэл байгаа хэрнээ тэр итгэл нь амьд биш. Ямар ч тийм одоо үр жимсгүй үгмэл итгэлтэй болчихсон гэсэн үг. 자, 그래서 그리스도의 능력 또 삶, 그러니까 생명 이것을 잃어버린 채 이름만 그리스도인이다. 그것이 바로 이 명목 이름만 기독교다. 명목적인 기독교다라는 의미입니다. Христийн хүч чадалч харагддаггүй Христийн тэр амьж одоо харагддаггүй тийм Христ итгэгч байх юм бол одоо энэ нь жинхэнэ Христ итгэл биш. Тэгээ нэр төдий Христ итгэл юм аа. 자, 물론 이제 처음 교회 나온 이 성도들은 아직 잘 모르니까 그럴 수 있습니다. Анх удаа одоо чуулганд ирж байгаа тэгээ шинэ итгэгч нарын хувьд бол одоо сайн мэдхгүй учраас иймэрхүү байдалтай явж иж болох юм. 자, 그런데 교회를 오래 다녔음에도 불구하고 여전히 믿음이 자라나지 못한 분들이 계시죠. Харин одоо чуулганд олон жил явсан, удаан явсан хэрнээ ерөөсөө итгэлээр өсдөггүй тийм итгэгч нар байдаг аа. 자, 하지만 그럼에도 불구하고 그러한 교회라 할지라도 소망이 완전히 끊어진 것은 아닙니다. Итгэгчт нь тийм болчихсон чуулган байлаа ч гэсэн тий зүгээр л нэг чуулгандаа л явж идэг. Тэгээ итгэгч нэр зүгэл ямар ч үр жимсгүй тийм итгэгчтэй чуулган байлаа ч гэсэн тэр чуулган одоо бүрэн найдваргүй болсон гэсэн үг бас биш юм. 그래서 그러한 성도들이나 또 그러한 교회가 참된 성도, 교회가 아닐 수도 있습니다. Аа яг тэр тийм чуулган, тийм итгэгч нарыг бол яг жинхэнэ чуулган, жинхэнэ итгэгч гэж хэлэхэд хэцүү л дээ. 자, 그럼에도 불구하고 여전히 이 갱신의 소망은 남아 있습니다. 그러니까 다시 살아날 수 있다는 소망이 있습니다. Хэдийгээр одоо жинхэнэ гэж хэлэхэд хэцүү ч гэсэн тийм чуулган, тийм итгэгчид бол аа найдвар бол байгаа. Ямар найдварыг гэхээр одоо сүнсний хувьд дахин шинчлэгдэх, дахин сэргэх тэр найдвар бол байж л байгаа. 다시 이 불을 켜고 다시 빛을 발할 수 있다라는 것입니다. Өөрөөр хэлбэл дахин одоо тэр галыг асааж, дахин тэр гэрлийг гэрэлтүүлэх найдвар бол хизээд байж байгаа. 그 일을 해주시는 이 성령님께서 여전히 우리를 바라보고 계시기 때문에 그렇습니다. Яагаад ийм найдвар байгаа вэ гэхээр яг энэ ийм ажлыг хийдэг ариун сүнс бидэртэй үргэлж хамт байж бидрийг ажиглаж биднэрт туслахад хизээд бэлэн байдаг учраас ийм найдвар бидэнд байгаамаа. 자, 그렇기 때문에 모든 성도는 이 성령의 새롭게 하시는 이 말씀이 필요한 것입니다. Тийм ч учраас бүх итгэгч нарт тийм ээ шинэ хуучин ялгаагүй бүх итгэгч нарт Бурхны үг заавал зайлшгүй хэрэгтэй байдаг. 예, 물론 변화가 좀 더디고 좀 예, 이 말씀으로 인해서 이렇게 확 뭔가 이렇게 예, 그런 부흥이 되는 모습이 없다 하더라도 하나님께서는 그 약속하신 말씀대로 반드시 이루신다는 것을 우리가 기억해야 됩니다. Хэдийгээр тэр өөрчлөлт, шинжилэлт нь удаан тийм ээ. Тэр шууд огцом одоо тийм өөрчлөлтөөл огцом шинжилэгдээл тийм одоо өсөлт, тийм шинжилэлт явагдахгүй байлаа ч гэсэн Бурхны үг, Бурхны үгээр үг л хамт байх юм бол хизээ нэгэн цагт өөрчлөгдөнө гэсэн тийм найдвар бол бидэнд байдаг. 우리가 밭에다가 씨앗을 뿌려서 물을 주죠.
뿌리고 물을 주죠. 근데 бид нар одоо ямар нэгэн зүйл тариалахдаа тэр хөрсөнд үрийг суулгаад дараа нь усалдаг тийм үү? 자, 그런데 그것이 자라게 하시는 분은 하나님이십니다. Хэдийгээр үрийг нь бид нэр суулгаад уссан байлаа ч гэсэн тэр үрийг одоо ургуулах эсэх нь Бурханаас хамааралтай. 즉, 성령님께서 우리도 마찬가지입니다. 우리도 성령님께서 믿음을 주시고 자라게 하시는 것입니다. Бид нар ч гэсэн яг түүнтэй адилхан ариун сүнс бидэнд итгэлийг өгөөд ариун сүнс биднийг тэр итгэлээр устгаж нэг юмсандаа ургамлаар бол ургуулж байдаг юм аа. 자, 그런데 여기서 중요한 것은 우리에게 꼭 필요한 것이 무엇이냐, 자라게 하는데 필요한 것이 무엇이냐 하면 바로 말씀이다라는 것입니다. 말씀. Гэхдээ энэ процесс донд одоо хамгийн чухал зүйл өөрөөр хэлбэл бид нар тэгэж одоо ургамлаар ярих юм бол өсөж ургах те итгэлээр ярих юм бол итгэлийн үед өсөхөд зайлшгүй чухал зүйл нь юу вэ гэхээр Бурхны үг байдаг. 즉, 이 성령님께서는 우리에게 이 말씀을 통해서 우리를 변화시키시기도 하고 또 자라나게도 하신다라는 것입니다. Өөрөөр хэлбэл ариун сүнс бид нарыг одоо өөрчилж бас өсгөж өгөхдөө үгээр дамжуулж Бурхны үгээр дамжуулж бид нарыг өөрчилж өгдөг бид нарыг өсгөж итгэлээр өсгөж өгдөг. 자, 그래서 믿음이라는 것이 다른 게 아니고 그리스도를 아는 지식이 바로 믿음인 것입니다. Тэгэхээр одоо итгэл гэдэг маань болохоор Христийг мэдэх мэдлэгийг хэлж байгаа. 그 지식을 통해서 성령님께서 우리로 하여금 깨닫게 해주시는 겁니다. Тэр мэдлэгээр дамжуулан ариун сүнс бидэнд ойлгуулж ухааруулж өгдөг. 네, 그렇기 때문에 이 말씀이 중요하다. Тийм учраас Бурхны үгийг мэдэх нь маш чухал юм аа. 이 두 번째는 그리스도의 양육입니다. За хоёр дахь нь болохоор Христ итгэгчдийн сургалт гэсэн тийм ээ. 예, 다시 말하면 이제 교육이다라고 할 수 있겠죠. 교육. Сургалт боловсрол гэж хэлж болно. 이 영적인 삶은 이 양육에 의해서 가능합니다. Энэ сүнслэг амьдрал бол үргэлж одоо сургалт тийм ээ. Дасгалжуулалт байж ич л одоо юу сүнслэг амьдралаар амьдрах боломжтой байдаг. 이 시편은 이 영적인 삶을 성숙시키기 위한 이 풍부한 원천을 가지고 있습니다. Тэгэхээр дуулал ном маань өөрөө энэ сүнслэг амьдралыг илүү төлөвшүүлэх ийм асар их сурвалжаар дүүрэн байдаг. 특히 이제 Баялаг их сурвалжаар дүүрэн байдаг. 경건의 표현이라든지 죄의 고백들이라든지 또 신앙의 확신, 탄원, 찬양 이러한 부분들을 시편에서 발견할 수 있습니다. Ялангуяа одоо энэ дуулал номон дээр дуулал номыг бичигч олон тэр гайхалтай хүмүүсийн тэр бичсэн дуулаас харах юм бол тэр итгэл сүсгийн илэрхийлэл тий итгэл сүсгээ хэрхэн илэрхийлж байгаа гим нүглээ хэрхэн одоо улааж өчөж байгаа бас итгэлийн тэр одоо баталгаа каноны 뭐죠? 네? канон 탄원 이렇게 부르짖는 거, 하나님을 아, 부르짖는 거. 예. Бурханд хандан хэрхэн одоо хашгирч тийм ээ өөрийн хүсэл уй гашууг илэрхийлж байгаа мөн хэрхэн магтандуулж байгаа гэх мэт маш тийм баялаг их сурвалжууд бол дуулал номонд дүүрэн байдаг. 그러니까 내가 어떤 억울한 것을 도와달라고 이렇게 부르짖는 거죠. 그러니까 도움을 요청하는 거죠. 예. 도움을 요청하는 게 이 탄원입니다. Бурханд хэрхэн бас гомдолсон тэгээ уй гашуудсан зүрхсэлээ хэрхэн илэрхийлж байгаа гэх мэтчлээ. 특히 시편 119편은 이 22절, 22, 이 안에 이 22절이 있는데 이것은 우리의 삶을 성숙시키기 위한 교훈들이 담겨져 있습니다.
За тэр дундаас онцолж ирэх юм бол дуулал 119 дугаар бүлгийг ярьж болно дээ. Энэ дуулал 119 дугаар бүлэг маань 21 ишлэлтэй. Энэ 21 ишлэл дотор болохоор бидний итгэл үнэмшлийг төлөвшүүлэх, өсгөх маш их тэр ариун одоо сургамж илэрхийллүүдээр дүүрэн байдаг. 119편 11절에 보면은 주의 말씀을 내 마음에 두었다. 이런 표현이 있어요. 119편 11절에 보면은 за 719-ийн 11 дээр хэвшлийг харах юм бол таны эсрэг нүгэл үе хийхгүй тул үгийг тань зүрхэндээ би хадгалав гэсэн байна. 또 97절에는 그것 주의 법을 내가 종일 묵상하나이다라고 또 말씀하고 있습니다. Мөн 10 몇 절이요? 97편. 아, 97절. 119편 97절. за 119-ийн 97 дугаар ишлэл дээр нь таны үгийг би өдөр шөнөгүй тунгаан бясалгана гэсэн байгаа. 자, 우리가 이 묵상할 때, 묵상을 하게 될 때, 그 묵상의 내용은 바로 하나님의 말씀입니다. Тэгэхээр бид нэр одоо нөгөө үгийг тунгаан бясалгах тийм ээ бүхий л өдөржингөө миний тунгаан бясалгана гэдэг. Бид нэр одоо тунгаан бясалгаж байгаа тэр зүйл маань болохоор өөр одоо юу ч биш. Бурхны үгийг л бид нэр тунгаан бясалгах ёстой. 그래서 이 시편 119편은 이 삶이 여호와의 법에 따라 이루어지는 사람으로 이 복 있는 사람에 관한 이 선언으로 시작이 됩니다. 다시 말씀해 예, 주실래요? 이 119편, 이 네. 119편의 이 1절에서 8절 앞에 부분의 내용인데 이것은 우리 삶이 여호와의 법에 따라 이루어지는 이 사람으로 복 있는 사람에 관한 이 선언으로 시작이 된다. 그러니까 여호와의 법에 따라 이루어지는 사람이 복이 있는데 이 사람에 관한 선언으로 이 시편이 시작이 된다는 것입니다. 그러니까 여호와의 법에 따라 이루어지는 사람이라는 것은 무슨 뜻이죠? 그러니까 여호와의 법을 따라가는 사람, 여호와의 어, 법을 따라 음, 사는 사람이 복 있는 보겠다. 사람이다라고 이제 시작이 된다. 그리고 아까 네. 제가 좀 시편 119편은 네. 21하나의 그러니까 22절이 있는데 그러니까 그 시편 안에 22절이 이제 우리의 삶을 성숙시키기 위한 교훈들이 담겨져 있다. 그 음. 그 시편 안에 길잖아요, 네. 원래. 네. 이건 119편이 거의 100 얼마가 있죠. 많죠. 예, 절이 많은데 그 여기 중에서 그렇지. 그 중에서 22. 네. 예, 22절이 그래서 놀랬어요. 네네. 네, 예, 알겠습니다. 그 중에서 예. За түрүүн нөгөө юун дээр багш дээр жоохон буруу ойлголцсон байна. Дуулал 119 маань болохоор нөгөө хамгийн урт бүлэг шүү дээ. Дуулалын хэдэн 176 ишлэлтэй. Тэр дундаасаа 22 ишлэл юм бэ шүү. Түрүүн би 21 22 гээд ишлэлтэй юм шиг дуулал 119-ыг тэгээд хэлсэн байгаа. Тэгээд энэ нь болохоор 176 ишлэлтэй ч гэсэн энэ 176 ишлэл дотроос 21 юм уу 22 ишлэл нь одоо бидний тэр нөгөө итгэл үнэмшлийг төлөвшүүлэх өсгөхтэй холбоотой ишлэл байдгаа гэж тэгж хэлсэн байх шүү. За тэгээд эхний одоо 1-8 дахь ишлэл нь болохоор Бурхны одоо хуулийг дагдаг, Бурхны хуулийг хэрэгжүүлдэг хүн хичнээн ерөөлтэй вэ гэдэг тухай тунхаглалаар эхэлдэг байгаа.
자, 그리고 이 시의 마지막, 이 119편의 이 마지막에서는 잃어버린 양을 찾는 목자에 대한 그러한 이 탄원으로 결론을 맺습니다. 1절에서 8절 아니, 말씀을 1절에 8절 통해서 앞에 말한 거고, 여호와의 법을 따라 이루어지는 사람은 이제 네, 말씀대로 따라 사는 사람은 복이 있다라는 말씀으로 시작이 네, 돼서 네. 끝에는 이제 마지막 부분에서는 잃어버린 양을 찾는 목자에 대한 내용으로 이제 이 시가 결론을 맺는다. 그러니까 시편 119편 전체를 말씀하시는 거예요? 아니면 1절에서 8절 말씀만을 아니, 그러니까 말씀하시는 거예요? 시작이, 그러니까 1절에서 8절이 시작인데, 네, 그 시작이, 선언이고, 네, 시작에 여호와의 말씀을 따라 사는 사람이 복이 있다라고 시작을 해서, 네. 그 시편 끝에는, 마지막에는 잃어버린 양을 찾는 목자에 대한 내용으로 이제 마지막이 결론을 맺는다, 이제. 예. 그러니까 처음과 마지막만 얘기한 거예요, 지금. 119편에 대한 내용이. Тэгээд 음. дуудлага 119 маань болохоор 1-8 дугаар ишлэл болохоор эхлэл хэсэг нь. Эхлэл хэсэг нь бол 자, 그런데 이 시에 나타난 주된 예, 내용은 이 말씀에 대한 내용입니다. 말씀에 대한 내용. 그러니까 119편에서 계속 강조하는 내용들은 이 말씀에 대한 것들입니다. 말씀. 네, 다시. 그러니까 이 119편에 전반적으로 나타난 그 음. 내용들은 이 말씀에 대한 것이었습니다. 말씀. Аа. Мгм. За тэгээд дундах хэсэг нь буюу одоо хамгийн гол одоо агуулга нь болохоор Бурхны үгийн тухай өгүүлсэн тэр Бурхны үгээр одоо ангаж сангаж байгаа тийм агуулга хамгийн гол агуулга нь болж байгаа. 여러분들이 이 119편 아마 다 읽어보셨겠지만 굉장히 내용이 긴데 주로 반복되는 말씀들이 이 말씀, 그러니까 말씀에 대한 이 찬양 그리고 그것에 대한 이 내용들이 많이 이렇게 들어있다는 것입니다. Тэр та нар бол энэ дуулал 119-ыг уйсан болохоор сайн мэдчихэж байгаа х тийм ээ. Тэгээд энд хамгийн их олон удаа давтагддаг агуулга бол Бурхны үг, эзний үг гэх мэтчлэн эзний үгийг одоо маш чухалчилж илүү онцгой ач холбогдол өгч өгүүлсэн эсгүүд дуулууд олон байдаг. 자, 그렇기 때문에 그리스도의 삶은 하나님의 말씀으로 양육되어야만 한다. 그리스도인의 삶은 예, 그죠? 그렇죠. За тэгэхээр 우리의 삶은 하나님의 말씀으로 양육되어야만 한다. За тэгэхээр Христ итгэгчдийн амьдрал бол Бурхны үгээр л одоо сургагдаж байх ёстой. 이러한 내용이 이 119편 65절에서 72절에 있습니다. За саяны одоо дуулал 119-ийн 65-аас 72 дугаар ишлэл дээр энэ тухай маш тодорхой өгүүлсэн байдаг. 그리고 말씀은 소망과 또 위로를 주신다 말씀에서 Мөн Бурхны үг бидэнд найдвар ба тайвширлыг өгдөгөө. 자, 이러한 내용이 또 119편 49절에서 52절에 있고요. Дуулал 119-ийн 49-с 52 дээр одоо найдвар ба тайлбарлалыг өгдөг гэдэг тухай өгүүлсэн байна. 이 시련의 때, 어려울 때, 시련의 때, 또 박해를 당할 때, 아니면 유혹을 받을 때, 에, 하나님이 강함을 주신다라는 내용이 또 있습니다. 내용들이 있습니다. Намын одоо сорилтын үеийн тухай бол 114, 116 дахь эшлэлдэр өгүүлсэн байдаг ахна хавчлага тохиолдох үеийн тухай
161-ээс 163 дээр өгүүлсэн байдаг байна. Бас уруу татлагын тухай 10, 11 дээр ишлэлээр өгүүлсэн байдаг байна. 자, 그래서 그 말씀은 지혜의 원천이고 삶의 지침이다라고 또 말씀하고 있는 것입니다. Бурхны үг бол мэрэгэн ухааны үндэс юм аа гэдэг тухай 129, 130 дугаар эшлэлээр өгүүлсэн мөн амьдралын заавар зөвлөгөө юм аа гэдэг тухай 193, 101, 105 дугаар эшлэлүүдээр өгүүлсэн байна. 자, 자, 이렇게 참 119편에 우리의 신앙을 이렇게 양육하게 하는 내용들이 참 많이 있는데 이걸 여러분들이 좀 자주 보시면 좋겠습니다. За тэгэхээр энд дуулал 119-р бүлгэл гэхэд тийм ээ ганцхан бүлэг дотор л гэхэд бидний одоо амьдралд одоо бидний итгэлийн амьдралд нэн чухал хэрэгцээтэй мөн итгэлийг маань өсгөж төлөвшүүлэхэд чухал хэрэгцээтэй ийм заавар зөвлөгөө сургамжууд маш олон гардаг. Тэгэхээр та бүхэн бас энэ талаар хөвчлэн судалж үзээрэй. 여기 특별히 여기 안에서 또 인용되는 구절들이 많지만 그 가운데 105절, 105절 말씀. 네. 한번 읽어주세요. За 105절. 시편 119편 105절. за тэгээд дуулал 119 бол маш одоо их иш татдаг тийм ээ. Бидний их иш татаж уншдаг юм ишлэл байгаа. Тэгээд 105 дугаар ишлэл ялангуяа маш их уншигддаг, иш татагддаг. Таны үг миний хүлдэгт илүү миний замдах гэрэл юм аа. 아멘. 예. 자, 이 시편은 단지 사람에 의해서 하나님께 드려진 기도가 아닙니다. Тэгэхээр дуулал номын энэ шүлэг яруу найргууд бол зүгээр л одоо нэг хүн зохиож бичээд уран яруу үг хэллэгээр ингэж бичээд тэгээд бурханд өргөсөн юм залбирал төдий биш юм аа. 이것은 모두 성경이고 곧 하나님의 말씀입니다. Энэ бол зүгээр нэг хин нэг хүний одоо тийм ээ бичсэн залбирал төдий шүлэг биш. Энэ бол бүгдээрээ Библийн үг, үрлэл бурхны үг юм. 우리가 기도할 때 이 시편들을 우리가 상당히 많이 이제 활용을 하죠. 기도할 때. Бид нар өөрсдөө ч гэсэн залбирахдаа энэ дуулал номыг бас залбиралтай маш их иш татдаг, ашигладаг тийм ээ. 뿐만 아니라 우리가 이 기도를 통해서 또 그 말씀을 우리가 또 듣는 거죠. Тэгэхээр залбиралтаа бид нар одоо дуулал номоос иш татаа залбирч байна гэдэг чинь нэг ёсондоо бид нэр зүгээр л одоо тэр дуулал номын үгийг ашиглаад бурханд ингэж өөрийнхөө залбирлыг мэдүүлж байгаа хэрэг биш. Бурхны үгийг бас би өөрөө уншиж байна гэсэн үг юм. 자, 그래서 우리는 이 시편을 통해서 하나님의 백성들이 어떻게 기도하며 또 어떻게 살아가야 할 것인가를 많이 배울 수 있다는 것입니다. Тэгэхээр дуулал номоор дамжуулан бид нар юу суралцж болох вэ гэхээр бурхны ард түмэн хэрхэн яаж залбирах вэ? Энэ дэлхий дээр хэрхэн амьдрах вэ гэдэг талаар маш их сурах боломжтой юм аа. 자, 또한 세 번째는 이 시편이 예배에 사용이 됩니다. 예배. За 3 дугаарт нь дуулал номыг бид нар мөргөлдөө маш их хэрэгэлдэгэ гэсэн тийм ээ. 자, 특별히 회중 예배에 사용하기에 적합하다. Ялангуяа нийтийн мөргөлд хэрэглэх ашиглахад маш зохистой байдаг. 시편 119편 11절 말씀에 보면은 이 주의 말씀을 내 마음에 두었나이다. 이렇게 말씀하고 있는데요. Дуулал 119-ийн 11-р ишлэгийг нь харах юм бол би таны үгийг би зүрхэндээ хадгалав гэсэн байгаа.
자, 이 말씀은 성경을 예, 특히 새신자와 또 새 회중들, 그러니까 새로운 성도들이 이 중심이 되도록 만들 원리가 되어야만 한다는 것입니다. За энэ нь юу хэлж байна вэ гэхээр а Библийг тийм ээ одоо Бурхны үгийг бид нар а одоо ялангуяа одоо шинэ итгэгч нар тийм шинэ ирсэн хүмүүсийн одоо гол сүм нь Бурхны үг болох ёстой юм аа. Тэгээд тэр шинэ итгэгч болон шинэ хүмүүсийн амьдралынх нь зүрх сэтгэлийнхэн дээр гол төвд Бурхны үг одоо байх ёстой гэсэн энэ зарчмыг одоо илэрхийлж байгаа. 다시 말하면 이 성경이 우리 마음에 잘 간직이 될 수 있도록 읽어야 되겠고 반복적으로 읽어야 되고 또 이 암기 외우는 것이 참 좋은 방법이겠죠. Өөрөөр хэлбэл зөвхөн одоо шинэ итгэгчид төдийгүй бидний тий итгэгч хүн болгоны зүрх сэтгэл дээр эзний үг хадгалагдаж сийлэгдсэн байхын тулд Библийг бид нар унших ёстой. Бас юу янаас илүүгээр ишлүүдийг цээжлэх ёстой байгаа. Цээжлэх гэдэг бол тэр эзний үгийг зүрхэндээ хадгалах маш сайн арга байдаг. 그래서 아이들에게도 이 하나님 말씀을 잘 이렇게 읽히게 하고 또 그걸 반복적으로 이렇게 해서 외우도록 암기하도록 하는 훈련들이 굉장히 중요합니다. Тийм учраас хүүхдүүдэд одоо ялангуяа тэр эзний үгийг уншиж чаддаг хүүхэд байх юм бол дахин дахин Библийг унших эсвэл уншиж чадахгүй хүүхдүүд бол бид нэр өөрсдөө уншиж өгөх тийм ээ. Тэгээ бас дахин дахин одоо цээжлүүлэх арга маш тустай байдаг. 예전에 제가 어렸을 때 다니던 교회에서 목사님이 이 일주일에 한 요절씩 외우게 했습니다. Намайг багт байхад явдаг гэсэн цуглааны пастор болохоор хүүхдүүдэд 7 хоногт нэг ишлэлийг заавал цээжлүүлдэг байсан. 그래서 그 다음 주가 되면은 1번, 2번 두 개를 이제 외우게 되는 거죠. Тэгээд дараагийн одоо энэ 7 хоногт эхлэхэд дараагийн 7 хоногт болохоор одоо нэг дахь 7 хоногийн ишлэл, хоёр дахь 7 хоногийн ишлэл гэдэг ингээ хоёр ишлэл зээжилсэн байх жишээ тийм. 그래서 1년이 되면은 52개, 그러니까 52주니까 52개를 외우게 됐습니다. За тэгээд нэг жил болоход бол 52 ишлэлээ цээжилсэн байдаг байсан. Жил 52 7 хоног гэдэг учраас. 네, 그래서 너무 긴 요절보다도 짧지만 중요한 요절들을 뭐 예를 들어서 시편이라든지 아니면 뭐 성경 전체적으로 한 절씩 이렇게 뽑아서 그렇게 매주 암기가 되면 에, 많은 이러한 말씀이 머리에 남겨지게 될 것입니다. За тэгээд хүүхдийн чинь тийм хитрхийн урт ишлэл биш. Богинохон ишлүүд, богинохон хэрнээ маш чухал одоо тийм ишлүүд байдаг шүү дээ. Тэгээд дуулал номоос байж болж юм шүү одоо Библийн одоо бүхэл номуудаас пастор маань ингээд пасторууд сонгоод тэгээ хүүхдүүдтэй ингээд цээжлүүлэх юм бол хүүхдүүд маань одоо арвин их одоо тийм Библийн мэдлэгтэй бас цээжилсэн ишлэлтэй тэгээд дотор нь бол Бурхны үг байнга одоо ингээ хатгалаастай байх болно. 자, 그렇게 되면 여러분들이 어떤 상황에서 어떤 일을 만나게 됐을 때 거기에 관련된 말씀이 딱 생각이 납니다. За тэгээд ямар нэгэн одоо нөхцөл байдал учрах юм бол ямар нэгэн асуудал учрлаа гэхэд нэг түүнтэй холбоотой тэр ишлэл шууд санагдана. 그 말씀이 때론 나를 책망하기도 하고 또 위로가 되기도 하고 또 힘이 되기도 하는 것이죠. Тэр цээжилсэн ишлүүд маань зарим нь намайг одоо зэмлж болох юм, зарим нь
бас намайг одоо урамшуулж болно. Бас хүч тэнхий өгч болно. 그런 부분에서 볼 때는 이 시편에 있는 말씀들이 참 좋다. 어, 라는 것입니다. Тэгээд тэр үүднээс нь аваад үзэх юм бол одоо дуулал номын ишлэлүүдэд бас маш одоо зохистой тийм зөв гэхэд хаашаа одоо тэр одоо маш зохистой ишлэлүүд байдаг. 자, 또 시편은 노래로 부르기 위해 또 기록되어져 있습니다. Дуулал ном маань өөрөө болохоор одоо дуу болгож тийм ээ аянд оруулаад дуу болгох зориулалттай бичигдсэн байдаг. 그 찬송가, 일반 그 찬송가에도 그 시편에 대한 이 곡들이 상당히 많이 있습니다. Бидний дуулдаг магтан дуу мөн одоо магтуу дуунууд дотор ч гэсэн дуулал номын ишлээс авсан иш татсан дуунууд олон байдаг. 또 시편 찬송가가 또 있어요. 혹시 아시나요? 시편 찬송가? 시편 찬송가 네네. 어떤 거예요? 그러니까 시편 늘 그대로 음, 그대로 곡을 넣어가지고 찬송가로 만들었어요. 시편 찬송가. аа. За тэгээд дуулал номыг одоо өөрчлөлгүйгээр яг тэр дуулал номон дээр бичигдснээр нь дуу болгочихсон тийм магтан дуунууд ч гэсэн олон байдаг. 나중에 제가 한번 그 이제 좀 소개를 해드리겠습니다. Дараа би одоо яг ямар одоо тийм дуунууд байна танарт хэлж өгье. 그래서 그 가사는 다 시편입니다. 1편부터 150편까지 다 이제 가사 거의 그대로입니다. Тэгээд юу н дуугийн биш дуулал номын дээр үгийн ерөөсөө өөрчлөлтгүйгээр яг тэр одоо дуулал нэгээс ахуулаад 150 хүртэл ингээд тэр Библиэлд байгаа яг тэр үгээр нь дээр нь ая хийгээд тэгээд ингээд дуулдаг юм магтан дуу болгочихсон тийм дуунууд байдаг. 거기다가 이제 곡을 붙여서 이제 예, 찬송가로 만든 거죠. За аянд оруулаад үгийн өөрчлөлгүйгээр яг тэр хэвээр нь аваад тэгээд аянд оруулчихсан гэсэн үг. 이 시편 찬송가가 참 좋은 건 뭐냐면은 예를 들어서 시편 1편을 이제 노래를 부르게 되면 시편 1편 말씀을 그대로 이제 우리가 기억을 하게 된다는 것입니다. Дуулал номоор одоо бичсэн тийм магтан дуунууд ямар талаараа тустай байдаг вэ гэхээр жишээлбэл одоо дуулал 1-р бүлгээр тийм дуу зохиосон аянд оруулаад ингээд дуу болгосон байлаа гэж бодъё. Тэгвэл тэр дууг бид нар цээжилчих юм бол цээжлээд дуулах юм бол дуулал 1-р бүлгээ бид нар цээжилчихлээ гэсэн үг. 자, 그래서 이 시편을 그냥 외우려면은 사실은 좀 쉽지 않죠. Дуулал номыг одоо бүгдийг цээжлэнэ гэхээр тий бас амаргүй тийм ээ. 자, 그런데 이 시편 찬송가를 부르게 되면은 이제 좀 쉽게 이것을 잘 우리가 받아들일 수 있을 것입니다. Харин одоо аянд оруулаад тэгээд дуу магтан дуу болгоод тэгээд дуулаад авах юм бол бид нар цээжлэхэд тийм төвхтэй биш ахолноо. 자, 분명한 것은 우리가 이 시편을 통해서 우리가 하나님, 전능하신 하나님의 이 일들, 이것들이 잊혀지지 않도록 하기 위한 이 수단들이죠. Энэ дуулал номын энэ дуулал шүлгүүд болон түгээр одоо бүтсэн магтан дуунууд гэх зэрэг эдгээр зүйлс нь бол тэр Израилийн дунд үйлдсэн бурхны тэр агуу төгс хүчит тэр ажлуудыг одоо мартуулахгүй тулд одоо бурхны хэрэгжилж байгаа аргууд юм аа. 예, 뿐만 아니라 이 열방에 대한 하나님의 구원 의지를 다시 우리에게 알려주는 의미 있는 이 시들이 바로 이 시편이다라는 것입니다.
Израилийн дунд хийсэн Бурхны агуу тэр ажлуудыг сануулад одоо мартуулахгүйгээр сануулгах төдийгүй бүх үндэстнүүдэд хандсан Бурхны тэр авралын хүсэл зорилгыг сануулж өгч байдаг маш одоо чухал ач холбогдолтой шүлгүүд юм. 자, 그래서 우리가 모든 성경을 우리가 다 사랑해야 되겠지만 그 가운데 시편을 더욱 가까이 하면 좋겠습니다. Тэгэхээр мэдээж бид нар Библийн бүхэл номуудыг хайрлаж, бүхэл номуудыг уншиж, сээжилж, судалж мэдэх ёстой боловч тэр дундаас ялангуяа дуулал номыг бид нар илүү дуурлаж, шимтэж, судалж, сээжлвэл зохистой юм аа. 자, 이제 우리가 시편까지 보았고 이제 다음 시간에 선지자들의 시대로 이제 옮겨가도록 하겠습니다. За тэгэхээр дуулал номондох илгээлтийн талаар бид нар ингээд нэг сэдвийг үзэж дууслаа. За дараа нь болохоор иш үзүүлгийн номууд дахь илгээлтийн талаар үзэх болно.